biyya isaa keessa taa'ee nu arrabsaani yeroo biyya baatan isin Itoophiyaa hin beektan yeroo biyya galtan Itoophiyaatti duunaa jechuudha jaalannee miti biyya keenya kan baane hundumti keenya jechuudha rakkoodhaaf kan baane asitti immoo iyyuu kan banne mana kafiilatti kan banne imbaasii deebii nuuf kennu sila dhabneefidha malee jaalannee miti kan banneen nama deebii nuuf kennu damoosa keenya dhabnee mindaa keenya waan dhabneef deebii sila dhabneefidha bannee moo har'atti hin galtu biyya keessa sin galchina guyyaa muraasa booddaanii ifamni siniif godhameera ba'aa jedhanii sosobaa kan turan imbaasii keenya jechuudha kana booda erga nuti baanee as geenye maalirra jirtu nuun jedhan har'a nu arrabsuuni afaan keessan hin dheeressine rakkattaniidha kan baatan nuun jechaa jiru rakkannee miti nan baane mana madaamiti biyya keenya galla biyya keessan galtu asitti hidhaasinitti murteeffama waggaa 3 jennaaniidha kan nuti baane malee jaalannee miti har'a arrabsamuu qabnu jechuudha mootummaan biyyarra taa'ee nuti irraadha nuti kan biyya keenya sassaabaa turedha nuti warra kaddaamota nuti kadhachaa turedha inni jechuudha nuyi kadhateettidha biyya isaa kan gargaaratiyyuu jiru garuu har'a immoo yoo fi keenya otoo akka kana rakkannuyyuu nutiif deebiin dhabameef nuti arrabsamaa jirra maal isatti balleessineedha nuti biyya keenya wanti ngooni tokkoyyuu hin jiruuni biyya keenya gaafa baanullee rakkannee malee jaalannee miti kamiin keenya iyyuu taanan kan baane jechuudha wanti beekuu qabdan sheerii gootanii mootummaa isa jedhamu biraan akka nuuf geessan barbaanne mootummaan qabnu nuti dubbadhaa hundumti geessan mootummaa wanti jedhamu nu bira hin jiruuni mootummaan abiyyi dhimma keenya hin qabuuni እኔ ማስተላልፈው መልእክት ኤምባሲ እኛን ስለጠፋን እንደ ጥፋተኛ ማየት አልነበረም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ራሱን ቢያስከብር ኖሮ እኛ ባልጠፋን ነበር አረብኛ ሳናቅ ስለምንደበደብ አሊያም ደግሞ ተበድለን ተረግጠን የጠፋን የዛን ሰዓት ስልክ አንስቶ ሃሎ ያለን ኤምባሲ ስለሌለን የጠፋን ለስንት ሰው ነው ኤምባሲ ፋይዳ የሰጠው ለምን ጠፋሽ ብለን መልስ ከመስጠት በፊት እኛ እንዳንጠፋ እንደ ፊሊፒኒ መንግስት ወይንም እንደ ጥሩ ሌላ አገር ዜጋ ብትከራከርልን ኖሮ ዛሬ ወዶ የጠፋ ብር ፈልጎ የለም ተገርፎ የጠፋ ተቸግሮ የጠፋ ነው ያለው እናንተ ስልክ ባለማንሳታችሁ እኛ የጠፋ ነው በችግር ውስጥ ነው የጠፋ ነው እንጂ ጠግቦ የጠፋ ኢትዮጵያዊ የለም አሁንም ተቸግሮ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ሊኖር ይችላል የኛን መጥፋት እንደ ጥፋተኛ ቆጥራችሁ ለኛ መልስ መስጠት አትችሉ መልስ መስጠት የምትችሉት ከአጠገባችን መጀመሪያ ቆማችሁ ቢሆን ነበር ማንንም ኢትዮጵያዊ ሳይቸግረው ከማዳም ቤት የጠፋ ኢትዮጵያዊ የለም ምክንያቱም የወጣው ለስራ ነው የወጣው እየሰራም ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን መጥፋት ወንጀል ነው ብላችሁ ስታስተላልፉ ከመጥፋታችን በፊት መፍትሄ መስጠት ስላልቻላችሁ ነው የጠፋችሁት ለዚህ አሁን ጠፍታችሁ ዛሬ እንዲትላላችሁ ኢትዮጵያ ዛሬ እኛ ችግር ሲደርስብን አይደለም አናቃችሁም ስትጣፉ እንደዚህ የጠፋ ነው ተቸግረን ነው አረብ ሀገር የመጣ ነው ደሃ ሀገር ስለነበረ ነው ኢትዮጵያ መንግስት በእኛ አልተጠቀመም የኢትዮጵያ ባንክ ሰራተኛ በእኛ አልተጠቀመም እኛ በባንክ ብር አላክንም ወይ የኛ ብር ለቤተሰብ ለሀገር አልጠቀመም ወይ ደሃ ሲታመም አረዳንም ወይ የኛ ቤተሰብ እኮ ዛሬ ቆሞ እርዳተኛ ያልሆነው እኛ ሴቶች አረብ ሀገር ወጥተን ስለሰራን ነው አረብ ሀገር ሴት ለምን ጠፋሽ ምድረሽኑ ለሚለው መልስ አለን በቂ መልስ እኔ የጠፋሁት ኤምባሲ ስላልደረሰልኝ ነው የጠፋሁት ስልክ ስለተዘጋብን ነው የጠፋነው ኮይት ጅራ ጅርታ ወረጀተኒፍ ኮይት ጅራ የቹ ለብየ ኮይት ከሰ ጅራ ኮይት ነው ያለነው ኮይት አፉ መጥቶ ወይንም የምረት አዋጅ ወጥቶ ከ26 ጀምሮ እዚህ ምንሰቃይ ሜዳ የተኛነው በሽታ ሳንፈራ ለቤተሰቦቻችን በሰላም መግባት እንፈልጋለን ሁሉ ጊዜ ሰበብ የምታረጉት መጥፋት ወንጀል ነው ህይወትን ነው ያተረፍነው ህይወታችንን ነው ያተረፍነው ማዳም ቤት ገብተን ስንል ማሱማና ሐሳብ ነው ሰራችሁ ስላልሰራችሁ ነው የወጣነው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኩዌት መንግስት ዝግጁ ነው እኛን ለመላክ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያልተቀበለው የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሰማን እንፈልጋለን ዛሬ አላቃችሁም እንድንባል አንፈልግም እንድንካድ አንፈልግም የዜጋ ሌላ ዜጋ 1040 ሰው ማስተናገድ መንግስት ካልቻለ 1040 ሰው እርግጠኛ ነኝ 2000 ብር ያጣም 84000 ብር ያስቀምጠናል መንግስት የለኝም ለምትለው ያስቀምጠናል ካላስ ጠይቅ ገንዘብ ከሆነ ሁሉም ባቅሙ ሁሉም ቤተሰብ አለ ማናችንም ቤተሰብ አለ ባሬ ሸጦ የላከ ቤተሰብ ዛሬ የልጁን ህይወት ልብሱን ሸጦ ሊያተርፍ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ለኤምባሲ እንዲደርስልን እንፈልጋለን ለኢትዮጵያ ኤምባሲ
እኛ ወንጀለኞች አይደለንም ህይወታችን ነው ያተረፍነው ከመታነቅ ነው የተረፍነው ከፎቅ መወርወር ነው የተረፍነው ማንንም ደልቶት የጠፋ የለም የናንተን ያህል ለምን ጠፋችሁ ተብለን አልተገለልንም በአረቦች ዘንድ ተቸግረን የጠፋነው ስንላቸው አዝነው ነው ያሰሩ እናንተ ግን እንደ ለጥያቄያችሁ መልስ ማግኘት ስለማትችሉ የመጥፋታችንን ነገር ነው የምታነሱት መጥፋት ወንጀል ነው እናገር ያን ዱፍ ከነማጅሩ እስከተኛ ተቆራደኛ ተጉያ ሰደው ካን አረብኛ ተገተኑ ፍላታ ትዝጅሩ ካን ትምስኛኑ ኢሳዳ ካነ ከሰኒ እንገሩ ሳኑ አረብ ሰፋሳኒ ባሰኒ ማሉ ንትዱበት ጀረኒ ጋፋ መርቻ ባኑ ጃለነ ምትከመና ባነኒ መነ ሆጂቲ ኑ ባሰኒ የምግብ ችግር አይደለም አገሬ መጥቷት ሁላችሁም ኢትዮጵያዊ ሆናችሁ ሼር አድርጉ ምክንያቱ የት እንደምትደርሱ አታውቁምና ኢትዮጵያ ኸየረ ምናምን ዱባቱ እንጂ ሰቦታ ቢራቲ jechuudha lubbu keenya bakka barbaadetti akka saree darbaa turani jechuudha as keessatti ijoollee biyya arabaa jedhamne arabaaf miti nuti kan baane biyya keenya jechuudha biyya keenya jaalannee miti kan baane eenyuuf furmaatadha kan ta'aa nuti jirru har'a garuu nu arrabsamuu hin qabnu mootummaan afaan saabanee nu arrabsaa jiran inni eenyu ta'eedha garuu yoo mootummaa ta'eetiin jedhe saba biyya keenya galuu kan barbaanne sheerii godhaa uummanni kun hundi isaatu jechuudha dhukkuba jechuuf dhukkubaan hundumti isaanii dhukkubaan faalamaa jiru kutaa tokko keessatti nama 18 bakka tokkotti walitti galchanii itti cufaa jiru balbala sababni isaan kana gochaa inna sababni isaan balbala walitti galchanii itti cufaniif immoo sababa dhukkubni jiruufidha shintigaati tokkotti fayyadamne bakka tokkotti dhiqanna lammi biraa wajjin jechuudha keenya keessa guyyaadhaan nama meeqa akka qabamu nama waan beenu tokko iyyuu hin qabnu kana keessa akka hundumti keessa nu sheerii gootanii mootummaa biraan geessan barbaanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا بليان تيتا الدنيا رجلتني نعم هو يتنكست جرة يو كارك كان يباني ركون هدوتو نتلقامي باني مالك وفنتهم باني جتشونا دبان أكمالي نورجاي جكاتين أكمالي نورجاي أمباسي داينان أمباسي دامنتين باني ودو أمباسي كأبان نتاتي جتشونو في بدوهم برباني جتشونا يو بالبلان نجارا خاص دنداني yoo biyya dandeettiin itti bilbilannoonni bilbila keenya nu jalaan kaasanii akka ambaasiin qabneetitti jirra jechuudha amma nu as keessa kuweetiin keessoonni jirruufi ambaasiif akka hin qabnu jechuudha yoo asii gaafannu immoo nuun sinigoon akka hin qabnu ambaasii keessanii fi mangistii keessan gaafadhaan nun jedhanii jiran maaliif nu odoo mangistii qabnu maaliif duubatti hafu giza mara Itoophiyaa taaneetiin Itoophiyaan giza mara maaliif duubatti hafu akkuma biyyaan baate hojjattee galti biyyi hunduu kuburii qabdi maali nu Itoophiyaan nu mangistiin qabnu moo akkamitti seerri keenya nu ilaallamu dide akkamitti qonnoon ambaasiin biyya biraa sirriitti ilaaleetiin sarraatenyaa ofii ijoollee ofii nagaan biyya ofiitti galchaa jiru gizeen hunda Itoophiyaan maaliif duubatti eeganu isin fayyadne har'a biyyi birritee lammi biraa deemaa jira kan taa'u Itoophiyaa qofa kanas keessatti rakkachaa jirtani maaliif nuuf hin iyyine maaliif nu galchine algaa maaliif nu godha yoo nu dhibeen nu qabde algaa nu godhu hedamu akkam nu amma si bakka jirru kifiliin tokko biyya biraatti irraa qabamee jira bakka nu jirru jechuudha hata qabamnu shintibeetiin tokkotti gashanitti hawajjiin deemnu shintibeetiin tokko gibbii tokko keessa jirra algaa isinii tolchaa jirra nun jedhe maal yoo koronaan nu qabeef algaa nu tolchaa jira moo algaa maal nu tolchaa jirra odoo kuburii ka qabaatu taate har'a kuburii ofiitiin dhufeetiin fuudheetiin biyya ofiitti nu galcha jechuudha namni biyya ormaa zeegan biyya ormaa jechuudha nama kudhanii jechuun xayyaara ofii ergiteetiin fuudhaa jiru nu Itoophiyaan miliyoona meeqa akkasitti rakkataa jiru odoo mangistii qabna akka mangistii qabneetti maaliif jiraanna nu maaliif giza hunda fooq irraa darbamnu nun dubban beerri nu qaltu nun dubban maaliif nun dubban nu mangistii maaliif hin qabne yeroo mara maaliif nu wanni duubatti hafnu maaliif galuu banaan biyya keenya amma nuti galatoomaa isiniin jenna amma rakkannee jirra amma rakkoo keessa jirra mootummaa biraan nu gaa jechuudha hojjettoota kan biraan nu gaa imbaasiin deebii tokko iyyuu laachaa jirani deebii imbaasiin argachaa jirani kuburii dhabneetiin hin jirru kuweet baay'ee tokko galateeffatu barbaanna mangistii kuweetii baay'ee tokko finna ijoollee argitan kana qofa miti amma nu bakkeen nu rakkinna guddaan qabna odoo biyya keenya keessa jiru akka nama boosaa boora hin qabne maali baasaa boora baafannee dhufne bar har'a annoo dhayne medirishiinaa baasa boorri keenya baay'aadha qullaa hin dhufne akka yoo asii dhuftanii Itoophiyaa mittanii nuun jettan yoo biyya teessan yoo baatan isin hin argu yoo galtani nu galchi jettanii na warwaattanii jedha
tolchaa jira. Kanaaf galatooma isiniin jechuu barbaade sheer nu godha. እኔ ማስተላልፈው መልእክት የኢትዮጵያ መንግስት ያዘጋጀው ስንታመም ነው ወይ? ለምን ነፃው ኢትዮጵያዊ ተጠቅሞበት ሲጨርስ ኢትዮጵያ ጋርመንት እናንሰው ሊቭ عشان ኢትዮጵያ صوت اوكي انا مكتب اسمع صوتكم شنو في لا ما في مشكله بس قاعد اسوي لايف كلكم مع اسوي لايف اسوي لايف عشان امباسي عشان بسافر نقول ما ردوا علينا. اجي فتك ولا تفهم لا تصرخين لا تصرخين شوي شوي كلام ان شاء الله زين يلا تناقر تناقر ما نش ايه اقلل تناقر ما نش انت تناقر بس كده تناقر سنت ولاد ما تسوقوا يا جنة ሰላም ጤና ይስጥልኝ እና እኔ በተጨማሪ ብዙ ማውራው ነገር የለም። ስንወጣ ተናግረናል። አስላን ተናግረኛል ቅድም። አንተን ሰውዬ ግን እኔ እንዴት እንደምናገር ቅድም ብለካል። ለምናቸው አልክ። በዚህ ማዕከል ላይ ይድረስ ለጠቅላይ ሚኒስተር ሞለኮት ኤምባሲ፣ እኛ ኤምባሲ የለንም። ይድረስ ለዶክተር አብይ። እኔን አስረግጬ የምናገረው ለምነን አይደለም፣ ተለምነን ነው ከቤት የወጣ ነው። ደሞዛችንን ትተን ነው ከቤት የወጣ ነው። ለምናችሁ ወጣችሁ መብራት ጠፍቶባችሁ ለሚባለው ወሬ ውሸት ነው። ለምነን አይደለም ተለምነን ነው። ትገባላችሁ ወደ ሀገር ተብሎ እና ደግሞ በሽታ ለሚባለው ተከልሎ ነው ያለው። አንድ ክላስ አንድ ዜጋ ተከልሎባቸው ነው ያለነው። ወርደን ቀርጸን እንለቅላቸዋለን። ያማቸዋል ትኩሳት አለባቸው ተብሎ ተከልለው ነው ያሉት። አሁን ታች ስንወርድ ቀርጸን እንለቅላቸዋለን። እባካችሁ እርዱን። በቃ ሼር አርጉልን። ተቸግረን አይደለም። ውጡ ወደ ሀገር ትሄዳላችሁ፣ ውጡ ወደ ሀገር ትሄዳላችሁ ተብሎ ነው ኤምባሲ ጎትጉቶን ነው ያወጣል። አሁንም ደግሞ በኩዌት መንግስት እርዳታ ነው እስካሁንም ያለ ነው። እስካሁን እየተደገፍን ያለ ነው በኩዌት እርዳታ ነው፣ በኩዌት ኤምባሲ፣ በኩዌት መንግስት ነው። እባካችሁ እርዱን። ይድረስ ለዶክተር አብይ። በቃ እኛ ሌላ ሰው የለንም። ብር ሲሰበሰብ ከመዳም አይደለም ከኛው ከከዳማ ነው። በቀደም ተሰብስቦ ሄደው እዚሁ ነን የረዳነው እኛ ሀገራችንን። ዛሬ ግን ፓስፖርት የላቸውም ሲሄዱ የምንባለው እዚሁ ነን የላክነው። ምር ነው ለዜጎቻችን የረዳው እና እባካችሁ ድረሱልን። ሼር አርጉ፣ ተባበሩ። ተቸግረን ያለ ነው። ስንታመም የት ነው የምንተኛው? ዛሬ በደህናው ሰዓት አልጋ ይዘጋጃል የሚባለው ለማን ነው አልጋው የሚዘጋጀው? የሚሊኒየም አዳራሽ ለበሽተኛ ለምን ለበሽተኛ ብቻ ይዘጋጃል? ለስደተኛ ተዘጋጅቶ ስደተኛው ተመርምሮ ወደ እናት ቤቱ ሲገባ ሌላው በሽተኛ ለምን አያልፍም? ለምን ፎቶሾፕ ይሰራል? ይሄንን ሰራን ብላችሁ የምትናገሩት ይሄንን ያህል ኢትዮጵያዊ አስገባን ብላችሁ ስትናገሩ 10,000 ኢትዮጵያውያን ገብተው ከሆነ ሚሊኒየም አዳራሽ ያለው ባዶ ቦታ የተዘጋጀው አልጋ ከመታመማችሁ በፊት ልንተኛበት ይገባል፣ ልንቀመጥበት ይገባል። በሽተኛ ሳንሆን ልትደርሱልን ይገባል። እንደ አገር ወዳድ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አገርን ከወደድ በጤና አገራችን አስገባል። ለምትጠየቀው ጥያቄ ሰውን በንቀት አይን አንተ ማነህና? ይሄ በሽታ ደግሞ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው የመጣ አይደለም። ስትናገሩ አፋችሁን አስተካክላችሁ ተናገሩ። Kanada Arab Samajira jechuudha. Deebii tokko yoo imbaasirraa argachaa hin jiru. Imbaasitti yeroo deebii iyyanneetoo hin galuu barbaanne yeroo nuti jenneeni rakkattanii hin baafne nuun jedhu. Nuti rakkannee miti kan nu baasaniin hin galtuuni guyyaa 3 guyyaa 4 booda biyya keessa hin galtuuni ba'aadha jedhanii nu kadhatanii nu baasanii mana hojiiti jechuudha. Iddoo hojjennu nu baasanidha. Har'a garuu asitti kan nuti rakkachaa jirru achitti ijoollee dhukkubsatan wajjin walitti qabamneeti akka horiitti wajjin hin jiraachaa jirra jechuudha. Nyaata kan nu danda'u isaan otoo hin taane imbaasii keenya otoo hin taane mootummaa Kuweetidha. Wanta hundumaa kan argachaa jiru nuti mootummaa Kuweetirraadha. Biyya galaarra jennaani garuu afaan dubbatinaadha. Wanti dhabdanii baatanii rakkattanii baatan nuun jedhani. Biyyi keessan hiyyeessa akka ta'e hin beekne nuun jedhanii kan nu baasaa jiran jechuudha. Beekne nus akka biyyi keenya hiyyeessa ta'e garuu mu arrabsamuu qabnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jechuun Dubaay irraas galchaa jira, Beerut irraalis galchaa jira. Nu warri Kuweetiin jiru maaliif nutti cakkane xaqalaa ministeera? Maaliif nutti cakkane isiniin jenna? Kanaafuu nu amma hedduu tokko rakkoo keessa jirra. Naannoon nu jirru marti ijoolleen hedduutu waan dhibee kanaan qabamee jiruufi nu amma rakkisaa keessa jirra. Qabeenyi nuuf hin taane eenyuuf taati? Kanaafuu uummanni Itoophiyaa marti akka baatanii nu bira dhaabattan isiniin jenna. Xaqalaa ministeerillee akka nu wajjin dhaabatuun isiniin jenna jechuun har'a
kanunama mangistiin qabneetitti yeroo mamara maaliif laallamna eenyutu nu laalu barbaada kanaafuyyuu inni algaa isinii tolcha nuun jedhe algaa yoo nu dhibamne nu tolchuu barbaade moo akkam isiniin yaarri isinitti cufatee jira maaliif deebii garagaraa nu laatu wanni inni fakkaata deebii maaliif kunoo biyyi hunduu dhufteetu mizeegaa fi guurataa jirti inni maaliif nutti callisee isiniin jenna galatooma egaa ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጠፍታችሁ ለምትሰሩ ላይ የሚመጣል ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ለኢትዮጵያ መንግስት እንዲደርስ ኢምባሲ የሚባል የለንም ኢትዮጵያዊ አሁን አፉ መጥቷል ግቡ ተብሎ እንደገባ ነው ነገም እናንተ ላይ ይሄ ነገር እንዳይደገም ተጠንቀቁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሳችሁን በጣም ጠብቁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውሸታም አሁን የተለያየ ሰው ሲደወልለት ሌላ ነገር ነው የሚለው ያልተደወለበት ቦታ የለም ሁሉም የሚሰጠው መልስ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ሞቱማ ከሰሰስ ተሳፋን ነገ ደግሞ ህንድ እንደዛ ተሳፍሯል እየተሳፈረ እኛ አንድ ሺህ ሆነን መሳፈራ ነመኩመ ተቆጡ ጅራ ኑቲ ወራሲት ቀባ ወልት ቀባምነ ከነውቶን ታን እዶ ትፈጫፈምነ ጅራ እንጀቹዳ ፖሊሶን ወልብረ ዱፉ ዋኑ ፊ ኤየምነ ፊ ማለ ነመኩዳ ሰደሰደቲን ኩታ ተቆ ጅራ ኩታ ተቆ ከሰ ጅራ ጀቹ እንዲ ነው ያናስ ከሰ ኑ ብራ ሳፈረን እንዲ ኑ ብራ ሳፈሩኒ ኑቲ ገሩ ኢትዮጵያ ሆነን ዴቢ ተቆዩን ቀምኑ ጀቹዳ ጫሊ ጀነ ሰበሰበምነ አኮ ሆሪት ታ አጅራ ዮት ዱበነ ኑ አረብስ ባሲ ኮየቲ ታኒ ጀቹ ጀልቀበለ ከን ምን ኢትበዱ ደቀኒ ሰበበሳኒ አረብሰኑ ሰበበሳንድራ ዴቢ ደምነፍ ማለ ጃለነቲ ሚት ጀቹዳ ሰብኒ ኩኒ garuu asitti kan rakkachaa jiru maqaa isaaniittidha isaan irra darbee mootummaadhaan arrabsamaa jirra duuti keenya eeyyan haa ta'u duuti keenya biyya keenya kan jennu jaalanneedha malee baani miti biyya keenya irraa kan baane mootii rakkanneedha malee jaalanneeti miti amma nuti deebii biraa isaan irraa hin barbaannu iyyata biraa miti kan nuti mootummaadhaaf dhiyeessaa jirru biyya keenya galuu barbaanna achi teessee akka nu arrabsitu hin barbaadu biyya galuudha bakka kan nuti barbaannu biyya galuudha kan nuti barbaannu akka biyya galu mootummaa biraan nu gaasheeri godhaati jechuudha asitti dhukkubaan qabamaa irraa dhukkubaan hoo qabamnen moo isin fudhannu jechuusa waan hin hafneedha durayyuu dubbatee jira jechuudha har'a fayyaa keenya iyyuu barbaadan hin jiru egaa kanaadha baay'ee keessan galatoomadha warri sheerii gootanii aga nama 402 geessaniittu baay'ee galatoomadha baay'ee sin jaaladha yeroo biraa karuma kanaan deebine kan wal arginu ta'a egaa uummanni keessan hundinti keessan warri argitan kana boodillee sheerii godhaati nuuf dabarsa rakkanne rakkoo keessa jirraa dhibee kanaan kunoo namni hedduu shintireetiin qaxaqqamamnu tokko wanni martuyyuu tokko kanaafuyyuu rakkannee jirra akka Itoophiyaatti nu deebiftanii akka nuuf dhaabattan isiniin jenna keessattuu beetasabni keenya akka baatanii salaama silfii nu baatan isiniin jenna akka nuuf dhaabattan isiniin jenna galatoomaa isiniin jenna sheersheer nu godha lafa bu'ee isinitti argisiisa jechuudha amma akkamitti akka isaanitti shaffananii jiran bifuma kanaan deemetiniin akkuma kanaan haasaa kanaan isinitti agarsiisa kutaa isaaniitti cufanii jiran jechuudha lafatti gadi fuudhee isinitti argisiisa kutaatti cufanii jiru jechuudha kottu eenyu maqaan kee lakkoofsa kee hin qabuun lafa bu'ee isinitti agarsiisa kutaa isaan nutti cufanii jiran sababni isaa asitti kan nuti rakkachaa jiru lammi biraatti walitti nu qabanidha kan nu rakkisaatii jiran jechuudha lammi biraatti walitti nu qabanidha kan nu rakkisaatii jiran shintibeetii tokko fayyadamne bakka tokkotti fayyadamne nyaata nuuf fidu mootummaan nyaata qorraa ruusii ture nuuf fidaniiti nyaata obsuun dandeessanii hin jedhu እና ካናል sheeri godha akkamitti akka jiru isinitti agarsiisa kutaa kana keessa har'a namatu iyyuu tasaafare ilaala as keessa lammiin bira deemee jira jechuudha kutaa nu bira jiran keessa nuti as keessatti kutaa kana keessatti jirra hamti asaayyachuun isu ይሄው በጣም የተቸገርን ያለው ቢያንስ ሶስት ኤምባሲ ጋር አካ ከነት ኩታ ወንበሪዳን ትጭፉ ወንበሪዳን ኮሮና ነው አይደለም ስልክ ይዘጉብናል እኛ ተረጋጉ ቁጭ በሉ ነው የሚሉት ይሄው እነዚህ ቢያንስ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ታፍነው በጣም ተጠርጥረው ተዘግቶባቸው ያሉት ግን ሽንት ቤት ማፊ ምንም ትርጉም የለውም እንደዚህ ተዘግቶባቸው ቢሆኑ ማለት ነው ምንም እንትን የለውም ሽንት ቤት አንድ ላይ የምንጠቀመው ሻወር ቤት አንድ ላይ ነው ምንም እንትን የለውም ለራሳችን ምንም ዋስትና የለንም አሁን በሽታው ለሁሉም ህዝብ ነው የመጣው ምሽ ለኛ ብቻ ብዙ ሰው የተቸገረ ነው ያለው ይሄው እዚህ ጋር ቆሻሻውን ይው እንደዚህ በገማ ቦታ ላይ ነው እየታጠብን ምን እያለ ነው የምንኖረው እኛ ሀገራችን መግባት ነው የምፈልገው ቢያንስ ማንም ሰው የቤርጎ ከፍሎ እንኳን መኖር ይችላል ግን ባለን አቅም ተረድልን እንበል መንግስት ያለን ዶክተር አብይ ያለን ይሄው እንደዚህ ሆነን ነው ያለነው ይሄው እንደዚህ ልክ ተዘግቶብን እንደዚህ ልክ የሆነ ሙቀታችን ሲጨምር እንደ ውሻ ያዩን
ምንም እንትን የለውም። እኛ ወደ ሀገራችን መግባት ነው የምፈልገው። መጀመሪያ ልክ በ26 ኢትዮጵያን ውጡ አሁን ወዲያውኑ ነው የምትሄዱት ወደ ሀገራችሁ፣ ምንም ችግር የለውም፣ ምንም አይፈጠርባችሁም ሲለው ነበር። ይሄው አሁን 15 ቀናችን አልፏል። ለዚህኛ ወደ ሀገራችን መግባት ነው የምፈልገው። መንግስት ያለን ችግራችንን እኛ ምግብ ይላሉ፣ ምግብ እኛ አንፈልግም። እኛ መቼ ምግብ ቸገረን? እኛ ሀገራችን መግባት ነው የምፈልገው። ምን ይላሉ ኤምባሲዎች ላይ? ይሄው እንደዚህ ነው ያለነው። ይሄው እንደዚህ ተደራርበን ሰው ተራራቆ ይላል። እኛ ግን እንደዚህ አንድ ክፍል ውስጥ 16 17 ሆነን ያለነው። ሌላ አዳራሽ ላይ ደግሞ ከመቶ የበለጠ ሰው ነው ያለው። እኛ ወደ ሀገራችን መግባት ነው የምንፈልገው። አዳራሽ ብንገባ ኖሮ በጣም ብዙ ሰው ከመቶ አንድ ሰው የበለጠ ህዝብ ነው ያለው። እንደዚህ ቆሻሻ ውስጥ ነው እንደዚህ ይሄው እንደዚህ ሆነን ያለነው። መንግስታችን ያለን ኤምባሲኛ የለንም። ኩዌቱ ሼር አድርጉ ባካችሁ፣ ሼር አድርጉ። እንደዚህ ቆሽሻን ነው ያለነው። እንደዚህ ይሄው ህንዶች፣ ኔፓሊ፣ ሌላ ዜጋዎች የውጭ ዜጋዎች ተሰፍረው ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ውርደን ነው። ዶክተር አብይ ያለን መንግስት የለንም። መንግስት ጠይቁ ነው የምለው ነው። ኤምባሲ ደግሞ ጥሩ መልስ አይመልስም፣ ይሰድበናል። ተቸግራችሁ ነው ምን ማንወጣ አለ ይላል። በእነሱ መጀመሪያ ልክ 26 ይደርስ ያላውጡ ውጡ ብለው ነበር። ግን አሁን ላይ ምንም ነገር እንትን አይሉንም። እኛ ወደ ሀገራችን መግባት ነው የምንፈልገው። እንደዚህ ተቸግረን አንፈልግም። ዶክተር አብይ ያለን ይሄንን ኩዌት ውስጥ ኤምባሲ ምንም የለንም። ሼር አድርጉ ባካችሁ። እና ባየ ገለቶ ማና ሁንዱም ትከሰኑ ነማ ድበሸኒ ፊ ሸንተሚ ሸንቱ ስንላላ ጅራ ማት ጀቹዳ እና ወር ሼሪ ጎተን ባየ ገለቶ መዳ ሁንዱም ትከሰኑ ጀነሮ ሞ ኢትዮጵያ ከንታታ ሞቱማ ከኛ ብራን አከኑፍ ጌሰን በርባና ባየ ገለቶ ጉዳ ቀብዱ ወር ሼሪ ጎተኒ አመለ ወር ያፍተኒ ሞ ወር ዳጌሰን ወር ሞቱማ ወልት ጤኛ ቀብደን ለሼሪ ጎተኒ ያከብራን ነው ጌሰን ወር ቢየ ኦርማ ጅርታ ወር ረከቻ ጅርታን ጀቹዳ ከከኘት ባየ ሲንከበኛኒ ሁንዲ ከሰኑ ቢየ አከሰረት ይላል ለማጅራ ከነማት ሚት kan keessattuu monam arsu arraba imbaasiidhaan arrabsamnu fi mootummaadhaan arrabsamnu nuuf hin ta'u. Nuti mootummaan keenya jechuudha Abiy Ahmed warri biyya Arabaa jirtan birii tokkoon Itoophiyaadhaaf yoo bu'aa buufta waan tokko nuun jechaa turani jechuudha jalqaba. Gaafa faayidaa nu jaalata har'a immoo gaafa nuti rakkannu eenyutu ba'aa isiniin jedhe nuun jechuun qabu inni Abiy Ahmed jechuudha mataan isaa inni mootummaa miti inni ofiisaaf kan achirra taa'ee jiru. Inni nuuf miti kan taa'ee jiru inni waan bariidhaaf malee uummataaf miti dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf taanen. እሱን እኮ አብይ አህመድ ለህዝብ ሳይሆን ወንበር ብሎ ነው የተቀመጠው። እሱ ማን ነው እያስተዳደረ ያለው? እኛ እዚህ እየተቸገረ ነው ያለው። የትኛው መንግስት ነው ያለነው? እኮ እየጠየቅነው ያለው እኮ ሌላ ዜጋ ሲሄዱ እኛ ምንድነው ብለን ከጠየቅነው መንግስት ስንጠየቀው ፖሊሶች ስንጠየቀው እናንተ ኤምባሲያችሁን ጠይቁ፣ መንግስታችሁን ጠይቁ፣ መንግስታችሁ አይፈልጋችሁም እያሉን ነው። እንደዚህ ለምንድን ነው የምንባለው? እንደዚህ መንግስት የለም እንደ እንደዚህ አንድ ቦታ የተኛን ስድስት ብዙ ሰው አለ የተቸገረ ነው ያለው። 17 ነን እንጂ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለነው 17 ነው። ባያ አንደራሹ አለ። ከዛ 1000 ከምናምን ሰው ነው ያሉት። ለእኛ 43 ሰው እንደ ቦታ ያጣል ለኢትዮጵያ መንግስት እኛ ራሳችን ችለን እንቀመጥ ራሱ እንችላለን። በሶስት ሰው እንችላለን ራሳችን እንችላለን። አንድ ለሁለት ተከራይተን መቀመጥ እንችላለን። ብቻ ሀገራችን አስገቡን። እንዴ እስከምንሞት ነው እንደምትጠብቁት? እንናታለን፣ ዘመድ አለን። እንዴ ለዘመዶቻችን እንድረስላቸው ለእናንተኛ ምንም ባናደርግ ማለት ነው። እና ለሀገራችን መግባት እንፈልጋለን፣ ቤተሰብ ጋር መድረስ እንፈልጋለን። እንዴ በስጋት እኮ ሞትን እኛ ምን ነው እንዴ የተጣለ ውሻ ለሀገራችን እኛ እናታችን ለውሻ እንኳን አይሰጥም የገማ እንጀራ የገማ ሩዝ ማለት ነው። እንኳን ለኛ ልንበላው ማለት ነው። ለምንድን ነው አንተ ማታስቡት እንዴ? ለምን አታስቡልን? አታልቅሽ ለምንድን ነው ማታስቡልን? እያለቀስን ነው። ኤምባሲው የተባለ ሁልጊዜ ምክንያቱም ጥሩ መልስ ስለሌለን እኛ ቆሻሻ ነን እንዴ? እንደዚህ ባለ ሁልጊዜ ወደ ኋላ ምን ቀረው? አዙሪው እንዴ እኛ ቆሻሻ አይደለንም። ሁልጊዜ ነው እንደኛ ወደ ኋላ ምን ቀርበት ምክንያት ለምንድን ነው ምን ቀረው ወደ ኋላ? አዎ ሁሉም አሁን ሄዱ አከሰረት ለካወሙ ቀምለቱ እንደ ውሻ እየተቆጠርን እንጂ እንደ ሰው አይደለም። ኢትዮጵያ ስንባል ዳህደ አዎ አረበት እየሰራን ያሱ እየተሰደምን ነው የሰራነው። ጫኪነን እንጂ ወደን አይደለም እነሱ ጋር እየሰራን የነበርነው። እኙም ከኛ ይጃለን ነብት ማራ አረባ ተከበር ባንዲ አረብሳ
samnaa kan hojjechaa ture jechuudha. Maal qabaataniidha maal dhabdanii as dhuftanii maal qabdu kan nuun jedhanii kan arrabsan jechuudha. Har'ammoo biyya keenya iyyummaa nuti biyya keenya illee ofillee gargaarree mootummaa irraa adda baana jennee malee biyya keenya keessatti rakkachuu wallaallee miti. Biyya keenya keessa teenyee akka namaatti bo'uu wallaallee miti. Kan biyyaa baane kaayyoo malee miti kan biyyaa baane kaayyoodhaaf biyyaa baane lullee taananii. Sheri godhaatiin mootummaa biraan nu ga'a maqaan mootummaadha malee ushaadha ishii naasuninna inna bakka sheri godhaadha warri sheri godha singa'anii hundumti keessanuu baay'ee galatoomaadha kana booddee fi deebii biraa godhamne torbee lama guunnee jirra guyyaa tokko lama miti as keessa kan nuti jirru jechuudha torbee lama guunnee irra garuu biyya galtu guyyaa sadi booda biyya galtu jedhanii kan nu baasaniin ishii kana nu dhagaadhaa ijoollee Oromoo ijoollee kamiyyuu Itoophiyaa kan taatan hundumti keessanuu sheri godhaatiin uummata keenya biraan nu ga'a mootummaa biraan nu ga'a mootummaa yoo qabaanne bakka Jawarum nuunatuun no yamir maaliif namni lammi dhabuu qabu kamiyyuu akka dhaggeeffatu barbaanna lammi dhabuu qabu kamiyyuu akka dhaggeeffatu barbaanna mootummaan lammi dhabuu qabu miti mootummaa waan barii dhabuu qabu qabna har'a nuti jechuudha mootummaa waan barii barbaadu duwwaa qabna inni iddoo taa'u mijeeffachuu barbaada malee uummata isaatiif iddoo mijeessuu mootummaa barbaadu miti ishii beekuun wanti keessanii mootummaa aduu ta'e ijoolleen imimmaa isaanii buusanii jiru haati keessaanii jechuudha ijoolleen haadha qaban haati isaanii biyya keessatti ilmoo koo maalirra geesse jettee teessee bo'aa jirti biyya keessa teessee asitti garuu kan nuti dhufneef kan biyya galuu barbaadnuuf maatii keenyatti galuu barbaannedha maatitti gala jedhaniidha kan ba'anii malee asitti akka sareetti lakkaawwamuufidha miti jechuudha ummata dhukkuba beektu dhukkuba koronaa jechuun ummata dhukkuba hammam hammaataa akka ta'e beektu dhukkuba kana keessatti namni kamiyyuu jechuudha mee ilaalaa isin ofii keessan otoo taatanii lammi qabamne hundi as keessatti guyyaa guyyaa nama 700 qabamu keessatti walitti nu makanii akka barbaannetti jiraan akka kanatti wal bira dhabne ruuzi qorraa nuuf laatanii ruuzi guyyaa sadi bulee rakkoo mootummaa kan nu dhaarsumoo keessattuu deebii mootummaan nuuf kennuuf imbaasiin nuuf kennuudha jechuudha. 700 ሰው imbaasiin የሚባል የለንም የምር የለንም መጀመሪያ ማለት ነው 670 ሰው ተናገሪ wanni nu rakkisaa jiru kanaadha nuti kana sitti argitanii kilaasii tokko qofaadha warri liivii gale malee nama 1,000 fi 400 jechuudha iddoo iddootti batattanamnee kan jirruun bittinnoofnee kan jirruun መንግስታችን እንዲያውቅ እንዳይሰድብን እሱ ጋር እንደርስ የምንፈልገው ነገር እንዲያውቅልን የምንፈልገው ነገር ምንድነው የኢኮኖሚ ኤምባሲ ከስራችን ላይ አፈናቅሎ ነው ያስወጣል አብይ አህመድ እና ምሰማ ከሆነ ይሄን ነገር የምታይ ከሆነ ከምን ሰራበት ይሁን 1400 ሰው ናቸው ተብለናል 1000 ሰው ስራ ላይ ነበር ወንዶቹ ገጠር ያለ ሙከይፍ ijoollee dhiiraa agartanii dhugaa rabbii bakka intarneetiin hin jirree fi bakka wanti tokko dirra keessatti rakkachaa jiru jechuudha nuti asitti akka carraanii torkii arganne waayifaayi arganne onlaayinii waan galleef malee isaan otoo argitanii mimmaas hin boochisaani biyya keenya galuu barbaanna lammi bira asumatti nu gatanii nu bira deemaa jiru hundumti isaaniitu nuti mootummaa keessan gaafadhaan hin jedha poolisoonni yoo nuti deebifneef yoo nuti gaafanne jechuudha imbaasiidhaaf yeroo nuti bilbila garuu imbaasiin nu arrabsu nuti bishaan dhabnee miti mana arabaatiyyuu kan baane jechuudha biyya galtu guyyaa sadi booda jedhanii nu soban ni bira sa'aatii 24 ta'anii biyya keessan galaa nuun jedhanii biyya keessan galtu ofii yaasan mana arabaati kana gaamte enne dalannu guddaa dalaganne diqqaa dalaganne akka rabbi nu jiraachise haga jiraannin jiraanna ofii yaasan boruuftaan galtan nuun jedhanii jechuudha kanaafuu boruuftaa warri nu galchulleen argina bulii 15 as ta'aa jira kifilii kana keessatti nama 17 18 bakka takkatti waliin nu naqanii maali faayidaan mootummaa nu qabnu maali faayidaan imbaasii nu asii qabnu teetteetuma jarri nyaata ofii nyaachuu malee nu quba nu qabdi asii rakkataa jirra nu saalfataa jirra mootummaa waan qabna imbaasii asii qabna yoo poolisii gaafannu poolisiin imbaasii keessan gaafadhaan hin jedhu meeti imbaasiin as keessa jirtu mee maqaaf yoo jiraatte faayidaan isiin nu qabdu maali isii maqaaf as keessa jirtii malee nuti yoo as keessa rakkanne nuti yoo as keessa yeroo rakkoo gara keenya fi kifilii nutti aanu kanatti itti haqiranii jiran waan barii natti cufu bar waan biraa miti balbalatti qollafa miti waan barii natti cufu eenyudha kan waan barii of biraa fuuldura saaqetoo shintibetti dhaquu kan hin dandeenye hoolaa se'anii ilma namaa jechuudha gizee namni nuuf dubbatu hin jiru gizee fooqii irraa darbanu namni nuuf dubbatu hin jiru gizee kaddamaa as keessa gorraan nuti waan nuuf dubbatan qabnu ummata lammiilee biraati jechuudha ka nagaa hangalchanii jiran amma nu biraa saba lama akkamtu nu biraa gali hadhuma guyyaadhaa jechuudha uummanni labsaan miidhagu dubbatu kamiyyuu akka nu dubbatu barbaada nuti maal nuun dubbanne nuti maal taane nuti namaa gadi biyya namaa gadi qabna nu mootummaan qabnu
rabbii keessa yoo sodaata mootummaan barbaannu nuti rakkataa jirra mootummaan qabnuun hin barbaannu kan nuti barbaannu biyya keenya galee ofii keenya fi of dandeenye jiraachuudha isa amannee miti kanas dhufne ofii keenyatti amanneedha malee egaa galatooma warri sheerii gootan ammallee ulfaadhaa sheer nu godhaa biraan nu gaya galatooma bakka fitadheen jira dhaamsa koo warri dhageessan nama 877 baay'ee galatoomadha sheerii nu godhaadha warri dhageessan mootummaa biraan nu ta'aadha.